Biashara ino ya muthanga ikoragwo yandikite makiria ma andu ngirinya guothe bururi-ini na kumahe uboco wao wa oro muthenya na makiria mbeu njithi. Muthanga ungigakinya kiwanja ukoragwo ugereire thabari-ini ndaya na ya magerio kuona ugeragira makiria ma kaunti ithatu ta Machakos, ugacoka ukagerera kaunti-ini ya Nairobi na gucoka kuingira kaunti-ini ya Kiambu, na kuria o kaunti aguri a muthanga no muhaka marihe magoti na gukorwo na marua ma kanjo ma kuonania ngari ici cia muthanga ciina rutha rwa gukorwo kou. Nĩnjerete kaunti-ini ya Kiambu tauni-ini ya Rwai kuria ndiracemania na mbeu njithi me wira-ini wao na kuria marokire tene mena mwihoko wa kuinuka na kanyamu mangiikia kanua. Aingi ao magatariria gitumi kia marute wira uyu ni kwaga wa gwika na no muhaka meta ana meyethere mbeca cia kugura irio. Enyewe tuko saidi mbaya. Mimi hufanya hii kazi ya mchanga hapa Rwai. Nafanya hii kazi ya mchanga. Nafanya kazi ya mchanga hapa kwa marori hapa Rwai Diu. Wagi wa githomo naguo no gitumi kinene kiao gukorwo me haha na kuona matire ona maratathi mangionania ari ta kionereria kiao gia gukorwo ni mathomete, kuona aingi ao matigire thukuru maria nini ona kana gukorwo na ugi wa githomo. Ati tuko na certificate, hatuna certificate hapa, vijana wanaumia, wengine wako na ID. Hakuna kazi tunapewa na hii serikali, na serikali bado inasema inataka kutusaidia. Sasa tutasaidika lini? Kosi hivi jenyewe hadi wakituletea kazi ya mtaani, si ati tunafanya ati mwezi ama nini, tunafanya tuseme wiki mbili, nasikia kazi tena imeisha. Makandariria wira wao munene ni gubokera muthanga thiini wa rori, wira uria ukoragwo na minoga miingi muno makiria. Ona gukire uguo magathie na mbere na kundariria kigiriko kiria kimatungaga me wira-ini uyu wao. Thina wa mbere ari gutunywo mbeca ni matereba a ngari ici cia muthanga ona thutha wa minoga miingi nama. Oho makanjira mangigeria gukinyira ihoto ciao cia gwitia mbeca iria manogeire maumaga na gwitirwo maabitha a borithi makirikana ni maramagia. Venye tunaenda kumwaga mchanga dere pesa wanapunguza. Madereva manini madereva pande ya pesa wanatumiza. Bado ukijaribu kuleta ati mambo mingi na unaitiano askari hapo. Sasa unaona mashida tunapitia hapa ni mingi, si mashida kidogo. Juu sasa hii gari imepunguzwa pesa, hauwezi ngoreana na dereva. Ukingoreana na dereva lazima hata kuitia makarao. Ukikuitia makarao hapa saa zingine tunatolea ngwambio, bado inabaki yenyewe tu tunacheza chini juu yenyewe tunakubali na rada yao. Wakeri mahinda maingi muguri ahota kugura muthanga no thutha wa muthanga uyu gutwarwo gwake akauga abokeri matikaingire thiini wa micii yao. Shida tunakuanga nazo mingi sana. Unaweza enda kumwaga hiyo road bado upate tajiri anasema hatuwezi ingia na hii kazi ndo utusaidia kama vijana hapa. Biashara ino ya muthanga ni thiite thi na kuria imahinyiririe na njira nene muno. Mchanga naendelea tu kupunguka juu si kama kitambo. Sasa mavijana tuko njaa yenyewe. Kitambo ilikuwa at least tulikuwa tunadhokoma, lakini sasa tuna kama hii lori moja tunafai kulipwa 15, sasa tunalipwa 1000. Na guoya wao ni gukorwo biashara ino ya muthanga no iharagane ndagika o ciothe, undu uria ungimatiga hatika-ini ona kana mage gwa guthie. Hii kazi ya nguvu ni anytime unaweza sikia imeisha, marori zimeondoka hapa, kazi hatusikii kazi huku. Tukipewa hii kazi mtaani wiki mbili, wiki zingine mbili hakuna kazi. Sasa unaona tunaumia pande ingine. Riu ni maikite ihoya na makuri thirikari itikire kumaigua na kumahe kothi cia moko na iria ikumaguna na kumethera wira mangihota gwikuria na kwiyaka. Ningependa serikali hata tutafutie kazi. Unajua hii kazi si kazi tumeandikiwa ati. Yenyewe gava inafaa iangalie mavijana juu yenyewe tuko saidi mbaya. Serikali kwanza tungeomba serikali itutafutie makazi
yenyewe bado isi kazi. Ema biashara ino ya muthanga ikoragwo igumirwo ni mathina kihiri guku ayuthi makienda maninirwo mathina mao. Handu-ini ha ceceni ya Wenga TV, njĩtagwo Jackson Mwaniki.